Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25-31 na metero 41. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Ku badukurikira kuri internet turi live kuri wa3 akadomo radio yacu VOA akadomo.com. Mwaramutse neza nshuti mwese mudukurikiye, ni Edirwe mu basuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Na makuru aza kwibanda ku ijambo President Donald Trump arimo kugeza ku mitwe yombi ya Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. Aha, President Donald Trump aragira ati, President yavuze ko mu minsi 43 gusa amaze ku butegetsi amaze kugera kuri byinshi birenze ibyo abamubanjirije bagezeho mu gihe cy'imyaka 4 cyangwa 8, kandi ko akazi aribwo kagitangira. Muri aya makuru twatumiye kandi abatumirwa mu nzego zitandukanye baza kudufasha kugerageza gusesengura ijambo rya President Trump arimo kugeza ku gihugu. Turajya kujya kandi mu karere ahavugwa igitutu cy'amahanga arimo gushyira ku Rwanda arufatira ibihano arushinja kugira ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushyigikira umutwe wa M23. Mu kanya rero n'abatumirwa banjye turibanda ku ijambo rya President Donald Trump arimo kugeza ku banyamerika nyuma yo gutorerwa kongera kuyobora igihugu mu yindi manda y'imyaka 4. Nkuko nari maze kubibabwira, President Donald Trump akomeje kugeza ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo Kongre. Ni ijambo yatangiye kuvuga hashize nk'isaha n'iminota mike. Ijambo yahaye insanganyamatsiko igira iti Renewal of the American Dream, bishatse kuvuga kugerageza kubaka no kugarura ishema rya Amerika. President Trump yibanze ku cyerekezo gishya yifuza guha Amerika gikubiyemo guharanira iterambere ry'umunyamerika ku isonga no kongera imbaraga nshya mu rwego rw'ubukungu, kurwanya no kwirukana mu gihugu abimukira binjira mu gihugu bitemewe n'amategeko, kurinda imbibe z'igihugu, guca isesagura ry'umutungo wa leta, kugabanya amafaranga ya leta ikoresha no kugabanya umubare w'abakozi ba leta. President Donald Trump yibukije zimwe mu mpinduka zidasanzwe amaze gutangiza mu minsi 43 amaze ku butegetsi muri iyi manda ye ya kabiri. President Trump yavuze ko mu minsi 43 gusa amaze ku butegetsi amaze kugera kuri byinshi birenze ibyo abamubanjirije bagezeho mu gihe cy'imyaka 4 cyangwa 8. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back. Our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. Aha, President Donald Trump aragira ati, ngarutse muri iyi ngoro kubagaragariza ko Amerika igarukanye icyubahiro yahoranye kandi ko kitazigera gihagarara. Yongeyeho ko ku nshuro ya mbere abanyamerika benshi bashimishijwe n'icyerekezo aganishamo igihugu. Akaba yagize ati, abantu bantoreye gukora akazi kandi ndimo kugakora neza. Mu by'ukuri hari n'abavuga ko ibyo tumaze kugeraho muri iki gihe cy'ukwezi kumwe tumaze ku butegetsi bitarabaho mu mateka y'iki gihugu. President Trump yavuze ko mu by'ingenzi ashize imbere ari ukuzahura ubukungu bw'igihugu no gutabara imiryango y'abanyamerika yasigaye inyuma kubera politike y'ubutegetsi avuga ko yasimbuye. Yagize ati, politike yabo yazamuye ibiciro by'ingufu n'ibikomoka kuri peteroli, izamuka ry'ibiciro ku masoko inarushaho gusubiza inyuma imibereho rusange y'abanyamerika. Yavuze ko kuri ubu intego ye ari uguharanira guhindura iyo politike no guhindura ubuzima bw'abanyamerika. President Trump yavuze ko kuva yasubira ku butegetsi umutekano ku mipaka yose ya Amerika umeze neza, ko kandi umubare w'abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko wagabanutse ku rugero rutarigira rubaho.
Within hours of taking the oath of office, I declared a national emergency on our southern border, and I deployed the U.S. military and Border Patrol to repel the invasion of our country. And what a job they've done. As a result, illegal border crossings last month were by far the lowest ever recorded, ever. Aha Perezida Trump aragira ati nyuma y'amasaha make maze kurahira natangaje ibihe bidasanzwe ku mipaka yacu, negeka abasirikare bacu n'abashinzwe imipaka gukumira urujya n'uruza rw'abimukira. Ubu umubare w'abimukira binjira mu gihugu wagabanutse ku rugero rutarabaho. Mu rwego rero rwo kugerageza gusesengura iri jambo Perezida Donald Trump arimo kugeza ku banyamerika, dore ko akomeje kurivuga, turi kumwe n'abasesenguzi batandukanye barimo Antoine Nkezabera, uyu akora mu bijyanye no kubungabunga imiryango n'abana barimo abakeneye ubufasha, ari muri leta ya Carolina ya ruguru. Bwana Antoine Nkezabera, ikaze mu makuru y'Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza, aho ngaho mumeze neza? Turakomeye, turimo gukurikira disikuru ya Perezida Trump. Urakoze kandi nawe kuba utuboneye akanya kugira ngo tuganire. Turi kumwe kandi na Michel Gahakanyi, uyu akaba atuye mu mujyi wa Phoenix, aho ni muri leta ya Arizona. Bwana Gahakanyi, nawe ikaze mu makuru y'Ijwi ry'Amerika. Bwana Gahakanyi, uranyumva? Gahakanyi ngira ngo bongere bamugerageze kuri telefone, ariko mpere kuri Bwana Antoine Nkezabera. Ijambo ry'umukuru w'igihugu ubundi byari byitezwe ko rishobora kumara isaha, ariko rirasa nkaho ritinzeho gato. Mu byo umaze gukurikira, nk'ikintu wumva cyagukoze ku mutima cyangwa se ikintu cy'ingenzi ukuye muri iri jambo Perezida Trump akomeje kugeza ku banyamerika ni nk'iki kugeza kuri uyu munota? Kugeza kuri uyu munota ubundi twari dufite inyota nyinshi yo kumenya ibitekerezo bye, kuko nk'uko yabivuze yashyizeho amabwiriza menshi mu gihe gito. Nibyo koko, ariko nk'ayo mabwiriza ntabwo yagiye asobanuka neza abantu bafite ibibazo. Hari nka biriya byo kuvugurura ubutegetsi bwa leta, ndavuga abantu bakorera guverinoma federali. Hari ibyo yavuzeho avuga ko ahagaritse gusa abantu uburyo bwo kongera kwinjiza abakozi bashya, ariko nyamara wareba mu bikorwa ugasanga hari amabwiriza menshi batanze adasobanutse, ukaba utari tuzi neza aho bigana. Na n'ubu mu byo yavuze ntiyasobanuye niba azahagarika gusa kongera abakozi cyangwa niba koko muri biriya akunda ahora abaza abantu ati hariya tuzafunga biriya bigo, aho ntiyahasobanuye neza. Haracyari rero ibintu byinshi twifuzaga ko yasobanura cyangwa buriya butegetsi bwe bwasobanura, kugira ngo umuntu amenye neza ukuntu iyo guverinoma federali izavugururwa. Mu bindi yavuze muri ibintu wenda byerekeye kuzamura ubukungu, yabivuze avuga ko yishimiye yuko ibikorwa byinshi byakorerwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni byiza, abantu barabikunda, ariko hakaba ari cya kibazo bibaza bati tuzabikorera hano mama bizatugirira akamaro kurusha uko twakoranaga n'ibindi bihugu. Ukurikiyeho rero ukaba wakubitira kuri hariya amasezerano arimo avuga ashaka kugirana na Canada, sinzi niba ari n'amasezerano cyangwa niba ari ibihano byo kongera ibiciro ku bintu bikorerwa muri za Canada na Mexico, ibihugu twahanaga imbibi. Ikintu yavuzeho cyane nanone gikomeye nabonye yavuzeho cyane ni icyerekeye abimukira, ariko nabo aracyansanze mu kanya yari akibivugaho. Ni nicyo cyafashe igihe kinini cyane, tukaba rero twifuzaga ko araza kubivuga twamenya n'ibyerekeranye n'ububanyi n'amahanga, kuko hari kiriya kibazo gikomeye cyane cy'i Burayi muri Ukraine, aricyo gihangayikishije abanyamerika. Nubwo bifuza ko intambara ishira, ntabwo baramenya niba uburyo ashaka kuyihagarika aribwo bwiza. Urakoze cyane Bwana Antoine. Nari mvuze mu kanya ko turi kumwe kandi na Michel Gahakanyi, uyu akaba atuye muri leta ya Arizona mu mujyi wa Phoenix. Bwana Gahakanyi, Perezida Trump atangiriza ijambo yagize ati mu minsi 43 gusa amaze ku butegetsi amaze kugera
ku bintu byinshi birenze ibyo abamubanjirije bagezeho mu gihe cy'imyaka 4 cyangwa 8. Nawe wakurikiranye iri jambo Perezida Trump arimo kugeza ku banyamerika. Mbere na mbere gerageza utubwire kuri wowe n'icyo umaze gukura muri iri jambo cyagukoze ku mutima. Urakoze Edi kumva ijambo. Trump navuga ko icyo nabanzirizaho yinjiye muri chamber afite confidence bigereranyije n'imyaka yashize akiyoboye manda ya mbere, kubera ko ubu nyine ashigikiwe cyane n'abantu b'ishyaka rye ndetse n'abanyamerika kuba yaratowe n'abantu benshi. Izo ni ibintu numva ko bimuha imbaraga cyane. Ni nayo mpamvu avuga ko yakoze ibintu byinshi birenze abamubanjirije, ariko navuga ko ari bimwe bigwi ahora yivuga. Trump yivuga ibigwi byinshi, ndetse navuga ko ari umwe mu baperezida ba Amerika bakunze kwivuga ibigwi cyane. Ikintu cyose yumva ko yobona credit y'icyo kintu. Mu bintu yavuze ibintu yakoze amaze gukora. Nogarukaho navuga ko nko kwimira abimukira kuza muri Amerika. Yadekaraye ko hari emergency, sinzi uko nobivuga, ibihe bidasanzwe ku mipaka. Ibihe bidasanzwe bituma abantu bagira ubwoba, abandi bakabasubizayo. Urebye uko imibare imeze rwose ni imibare ishimishije, nta bantu benshi bavogereye igihugu. Icyo ni ikintu cyashimishije abanyamerika benshi, ndetse biri mu bintu bamutoreye. Ikindi novuga yavuze yabashije kugeraho ni ugushyiraho uburyo bwo kugenzura cyangwa kongera kubaka inzego za leta. Ariho haje n'iki kigo yashinze kiyoborwa na Elon Musk bita Doge. Yakivuze ibigwi, yavuze ukuntu bahagaritse USD, ari nayo ibihugu byinshi byacu bya Afurika byakuragamo inyungu bafasha mu mishinga itandukanye. Yagerageje kugaragaza ukuntu hari imishinga idafitiye inyungu abaturage ndetse n'abanyamerika yajagamo amafaranga menshi. Nibaza ko ibyo nabyo ni ibindi bintu byashimishije abanyamerika benshi muri rusange. Nanone ku rundi ruhande wabonaga ko bamukeba be b'abademokrate batanezererewe n'iri jambo. Ubundi muri iri jambo rya State of Union ry'abanyamerika ukunze gushanga inzego zombi, abademokrate n'abarepublike bashigikira perezida, ariko ibyo nabonye urabona ko rwose abademokrate batamushigikiye. Ikindi kintu nokongeraho, yavuze amategeko menshi agiye guhinduka, kandi wumva biteye impungenge. Hariho nk'ikintu numvise ko agiye guha abapolisi novuga ko ubushobozi bw'umurengera. Ngira ngo murabizi abantu batuye muri iki gihugu dufite amateka y'abasirikare y'abapolisi bakoresha imbaraga zidasanzwe, aho bica abantu, kandi kenshi na kenshi ugasanga ari amakosa y'abapolisi bakoresheje imbaraga z'umurengera batakagombye gukoresha. Ikindi narangirizaho, novuga ko ku bijanye n'abimukira yavuze ko cyane ko novuga ko bizahagarikwa cyane, nk'uko yazanye indi alternative cyangwa uburyo bwo bisimbura. Yavuze ko agiye guha chance abanyeshuri baba baje hano kwiga muri Amerika, baba bize mu bintu bitandukanye, bafite ubwenge, ko bashobora kuba aribo noneho bahayo mahigwe yo kugira ngo noneho bature hano, babaha ibyangombwa byo gutura hano. Ikindi ni kade yavuze, buriya buryo ashiraho bw'aba investor, umuntu ushobora kubona miliyoni 5 bashobora kumureka akabona pafu yo kugira ngo aze muri Amerika, ni nka green card, ariko bikozwe noneho bihawe abantu bafite ubushobozi gusa, ni nkabyo bizasimbura abandi. Ubona ko abimukira uburyo bazaga muri iki gihugu kuri iyi manda ya Trump bigiye guhinduka cyane.
kandi ni nabyo abanyamerika benshi bifuza. Hanyuma bwana Gahakanyi, ugarutse kuri icyo kijyanye n'umutekano ku mipaka ndetse n'ingamba Trump yashyizeho zijyanye no kugerageza kugabanya abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Aho utuye uri muri leta imwe ifitanye umupaka n'igihugu cya Mexique, igihugu kinyurwamo cyane n'abimukira baza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murebye uko imibare yifasha aho ngaho, ibyo avuga murabona ari byo mubona aho mwibereye? Iby'ukuri hano urebye imibare yaragabanutse kubera ko hakiri abademokarate bari bafite polisi zabafashaga kwinjira, ariko abantu bamenya amakuru kuva Trump atangiye kudeporta abantu batinya kuza kwinjira muri Amerika. Gusa hariho nanone abinjira hano kuri uyu mupaka wacu kubera ko duturanye na Mexique, baza badaciye ku mipaka izwi, ndetse hariho bamwe navuganaga nabo baca mu myobo bakagenda bihisha ijoro, bakagenda ijoro kugeza bageze hano muri leta ya Arizona. Nibaza ko guhagarika abimukira, kuba wabihagarika bya burundu ni ibintu bigoye cyane kubera ko uburyo Mexico imeze na Amerika ni ahantu hanini abasirikare badashobora gukontorora hose. Bwana Antoine Nkezabera, uri muri leta umuntu yavuga ko ari leta ituwe cyane n'abarepublikani. Hari ingamba nyinshi na politike nyinshi nshya Trump arimo kugerageza gutangiza ndetse no gushyira imbere mu bijyanye n'abayoboke be aho muri iyo leta. Iyi migambi n'izi politike nshya Perezida Trump yatangije byakiriwe gute mu bayoboke b'iryo shyaka? Mu bayoboke b'ishyaka rye, imigambi mbese ibitekerezo bari babifitiye nko kuvugurura leta barabyishimira, kuko bose bahora bavuga bati leta ikoresha abakozi benshi kandi bagakora ibintu hari bitagaragara ngo bazungure igihugu. Ariko rero hajemo no kuza akabazo ku buryo kubera ko bagiye benshi mu bakorera leta harimo abantu bagiye babona ubutumwa bubakanga, kandi muri abo bakangwaga harimo n'abatoye Trump. Bo bakaba batanezezwa cyane n'uburyo abikora, kuko bisa n'ibiteye impungenge, kuko bisa n'ibitarateguwe neza ngo babanze barebe ninde kuko mu wuhe mwanya twagabanya, ni bande twahagarika. Icyo ni kimwe mu bantu b'abakozi b'abakozi ba guverinoma ya Amerika. Ariko nanone muri ibyo bindi naho mu bindi by'abimukira nibyo koko abantu baravuga bati abantu bapfa kwinjira bakagera mu gihugu, ariko nka muri ino leta ya Carolina y'Amajyaruguru abimukira nibo bahakora. Twebwe muri leta mu myaka ishize nigeze kujya kugerageza kubarura mu bakozi, dusanga hinjira buri gihe cyo gusarura no guhinga hinjira ibihumbi bigeze kuri 400. Abo bantu baraza barakora rwose, bakaza batabonetse ntabwo twabona uko dusarura, ntitwabona abakozi. Ubwo rero nubwo bavuga bati mutuma abimukira bapfa kuza, turanabakeneye nabo. Rero uzasanga uko bizagenda kose abo bimukira muri leta ya Carolina y'Amajyaruguru bazakomeza baze, abo bakeya baca muri za Arizona baraza hano bakabona akazi kandi bakora ibintu bishimishije. Bwana Michel Gahakanyi, muri manda ya Perezida Trump ya mbere, umuntu yabonaga ko Afurika isa nkaho itagaragara cyane muri politike ye. Kuri iyi manda ya kabiri hari icyizere cy'uko Afurika ishobora kwibona muri politike ya Perezida Donald Trump? Novuga ko bigoye cyane kubyemeza ko izibonamo, cyane ko imishinga Afurika yahuriragaho na Amerika byahindutse. Navugaga ko nk'iyi USD, uyu mushinga wafashaga mu bihugu bya Afurika, ni bwari uburyo Amerika yashyiraho imigenderanire n'ibihugu bya Afurika, ibasha gukontorora ibyo bakora, abakozi babo bakora mu mishinga itandukanye mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Rero kuba ihagaritswe
nibaza ko bizashiraho bizatuma habaho the connection, novuga ko hazabaho gutandukana cyane kwa Amerika kugira ngo Afrika ntiyibone ntihabeho gusabana cyane. Ngira ngo mwumvise ko yanavuze nk'inyungu zimwe cyane Amerika yakuraga hanze. Yavuze ko bagiye gutangira gutunganya amabuye y'agaciro hano muri Amerika. Ni zimwe muri policies za Trump yashizeho ubu, cyane cyane wasangaga Amerika yareservaga amabuye y'agaciro yabo bagakorana n'ibihugu bya Afrika kugira ngo bakuremo iyo nyungu, ko babafasha, ko bahindura politiki, noneho bagakuramo n'abizo nyungu z'amabuye y'agaciro. Urebye usanga Afrika bizayigora cyane, cyangwa Amerika kugira ngo habeho uko kwibona kwa Afrika ku miyoborere ya Amerika. Michel Gahakanyi utuye muri leta ya Arizona mu mujyi wa Phoenix, ndetse na Antoine Nyezabera utuye muri leta ya Carolina ya ruguru, ndabashimiye cyane kuba mwemeye gufasha ijwi rya Amerika kugira ngo mudufashe gusesengura iri jambo Perezida Donald Trump arimo kugeza ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko Kongere. Mwakoze cyane, ndabashimiye. Murakoze cyane. Murakoze Edi, turabashimiye. Murakoze cyane. Perezida Trump kandi yashimangiye ko Amerika izongera amahoro ku bicuruzwa bitumizwa hanze ya Amerika nk'ibiva muri Canada, Mexique n'Ubushinwa. Yagize ati, amahoro batwaka niyo natwe tuzabaka, amatagisi baduca niyo tuzabaca. Kuri Canada na Mexique, Perezida Donald Trump yavuze ko amahoro ku bicuruzwa biva muri ibyo bihugu yazamuwe ku rugero hafi ya rwa 25%. Trump avuga ko ayo mahoro yayashyizeho mu rwego rwo guhatira ibyo bihugu gukumira ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa fentanyl byinjira muri Amerika binyuze muri Mexique na Canada bivuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibyo bihugu bivuga ko nabyo bizihimura kuri Amerika bigashyiraho amahoro ku bicuruzwa biva muri Amerika. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau yavuze ko ibivugwa na Donald Trump nta kuri birimo. Yavuze ko intego ya Perezida Trump ari ugusenya ubukungu bw'igihugu cye. Mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkurikije yavuganye na Floribert Ngaruko wigeze kuyobora ihuriro Africa Group One Constituency muri banki y'isi, amubwira ingaruka zishobora guterwa n'icyemezo cyo kuzamura amahoro. Murazi yuko muri iyi myaka iheze bavuga cyane ibintu babyise mondialisation rero ikintu yari yarakoze kwakorosha cyane gose ibintu byerekeye commerce international. Ubu rero ibyo bintu byo kuduza amataka kugira bagarure ibihugu bimwe bigarure amabizine yahora akorera muri ibyo bihugu ku mpamvu nyinshi kugira bagabanye chômage gutyo, ni ibintu rero bijye bishikira muri context aho mondialisation yari yaroheje cyane gose ibintu by'amayeshanje. Rero icyo bigiye kugira rero ni ugusubiza inyuma iyo mondialisation, impact y'iyo mondialisation nyine yari yahabaye. Dufatiye hamwe ku maekonomi y'isi yose bigiye guhindura ibintu byinshi. Muri ibyo hari ibihugu bizokungukiramwo umuntu afatiye ku bidandazwa. Ibyo bihugu byahora bidandaza mu bindi bihugu bindi, hari ibyo kunguka, hariho rero n'ibindi bizohomba. Rero kugira umuntu atore ikizovamwo umuntu afatiye hamwe iby'igihugu kimwe cunguka n'icyo gihugu nyene gihomba, ni ibintu gushika ubu nta muntu yoshobora kubiteganya. Twihweje mushantahe Floribert Ngaruko ukuntu ivyo bihugu twavuze Ubushinwa, Canada na Mexique vyakiriye navyo nyene vyakibishiraho ayandi matagisi, bimwe mbere bishiraho amatagisi asumbirije. Ivyo bishobora kugira ingaruka izihe ku butunzi bwa Amerika ishobora kuzoca usanga igurisha amakantite matoyi y'ivyo yahora igurisha. Icyo bivuga rero nuko mu bantu muri Amerika bahora bakora muri secteur cyangwa muri industry itubiza ibyo bintu yahora ishorera ibyo bihugu, umwimbu wabyo uzoca ugabanuka kubera ibihugu byahora ari bishorerwamwo ibyo bintu bizoca bisaba amakanite matoyi
bw'ibyo y'ayo maproduwi kubera azoba asigaye aziye. Imigambi ya Amerika nk'uko tuvyumva no kugira ngo bahimirize amasosiyete canke amahinguriro azi gukorera muri Amerika aho gukorera hanze y'igihugu, ivyo ntibishobora kugira akamaro ku butunzi bwa Amerika. Ibyo navyo nyine birashoboka, hariho urumva ndabivuga gutyo kubera biva kuri ku kidandazwa kimwe cyose, kuko sinibaza yuko bishobora kuzogaruka byose, mugabo hariho zimwe zishobora kudasha zigaruka, nako mbere hariho n'izimaze gutangura kugaruka, hariho zimwe z'Iburaya zimaze gutangura kugaruka kuza gukorera muri Amerika. Mugabo nk'uko nako ndabivuga, umuntu araba ibyo byonyine, araba ibyo ahomba igihugu, kiraba icyo gihomba n'icyo cyungukiramwo, kugira baharure barabe yuko ufatiye hamwe ibyo byose urunguka cyane usanga uruhomba. Ibyo rero bikaba ari ibintu rero treko komplike birimo intuze nyinshi, kuko biva ku kidandazwa kimwe cyose, hanyuma hariho ukuntu igihugu gishobora guhomba ku bidandaza bitagira valeur ajoutée nini, navuga yuko arakunguka nini nyine gutegereza ibyo bidandazwa, hanyuma ku bindi nabyo ugasanga ibyo valeur ajoutée nini. Urumva aho ni uguhagura neza umuntu akaraba, ni ibintu birimo ingaruka nyinshi cyane rwose, ku buryo umuntu adashobora kuvugira hamwe gutyo ubu bigitangura. Mushingantahe Floribert Ngaruko, ndabashimiye cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi y'Amerika. Urakoze nawe Frederic. Mbabwira ko President Trump akomeje kugeza ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko Congress, mukanya yagize n'icyo avuga ku bijyanye n'abahinzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Our new trade policy will also be great for the American farmer. I love the farmer. Who will now be selling into our home market, the USA, because nobody is going to be able to compete with you. Because those goods that come in from other countries and companies, they're really in a bad position in so many different ways. They're uninspected. Uwo ni Perezida Donald Trump avuga ko agiye gukumira bimwe mu bicuruzwa byinjiraga muri Amerika, ahanini ugasanga bibangamiye abahinzi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri telefoni nanone ndi kumwe na Bwana Pierre Damien Mvuyekure, uyu ni umwarimu muri kaminuza ya Northern Iowa muri Leta ya Iowa. Bwana Mvuyekure, mwiriwe neza? Mwiriwe neza Etienne. Ni Edi Rwema mvugana. Rwema, mwiriwe neza. Yego, twagerageje kugushaka ariko turakubura, ariko ngarutse kuri icyo kintu kijyanye n'abahinzi gushirwa imbere muri politike ya Donald Trump. Nko muri iyo leta yanyu ahanini izwi ko ari leta irimo abahinzi benshi, ayo makuru ari bwakirwe gute? Ayo makuru ari bwakirwe neza cyane ko muri ayo baduhinga ibigori byinshi kurusha ahandi hose muri Amerika. Kandi byongeye Iowa ibintu byerekeranye n'ingurube n'icyo bita ibishyimbo bya soy nibyo bijya mu Bushinwa cyane, kandi uzi ko Iowa ni yabaye leta y'abarepublicain, barabikunda cyane. Ariko nawe urabizi Perezida Trump ni umuntu ukora televiziyo kubera nka yashoye yitwaga The Apprentice. Ibintu avuga ni byinshi, ariko urebye ibyo ageraho ni bikeya. Barabyakira neza rwose, ariko iyo ndebye ukuntu abantu muri ayo bameze, nkari abanyeshuri banje ukuntu mbese ubareba ugasanga bameze nk'abarwayi kubera ibintu babona, sinzi niba hari icyo birahindura. Urakoze. Mwambuza ari uko narimo ndeba disikuru, nzi ko wenda iki kiganiro cyanyu kiraba nyuma. Nta kibazo Profeseri Mvuyekure. Umwanya tubonanye nanone ni nabwo Perezida Donald Trump yasozaga ijambo rye, ariko ni ijambo tuza gukomeza dukurikirana, hanyuma ku munsi w'ejo wenda tuzongera tukwakure kugira ngo twumve ibitekerezo byawe birambuye ahanini kuri iri jambo na politike Perezida Trump yimirije imbere muri iki gihe atangiye manda ye ya kabiri y'imyaka 4. Ndagushimiye cyane. Harimo se Rwema. Yego.
nkubajije iki kibazo yego yabuze amafaranga za miliyoni ngo zitangwa muri Liberia, Lesotho, Mozambique, Uganda, ibihugu bitanu bya Afurika. Ubwo tuzabigarukaho, amasegonda atubanye makeya cyane, ariko tuzagushaka ku munsi w'ejo kugira ngo duhe ubwo busesenguzi. Wakoze cyane. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Ugire umunsi mwiza. Uwe rero yari mwarimu Pierre Damien Mvuyekure, n'umwarimu muri kaminuza ya Northern Iowa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naha dusoreje amakuru yacu. Nshimire Engineer Cornelius na Nadia Taha. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye